tugire Kristo bakundwa umukama aho muri kumande sinesisi inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana ruhaze bwiza imishaha yacu. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Turi mwiza mu ryo hagati ya saa 12 na saa 3 izamu ryo guhindurirwa izina. Turi mwiza mu ryo gusoma ijambo ry'Imana dukuza ko maze Imana ikatwishimira ijambo ryayo ikaribika mu mitima yacu, rya jambo rigahinduka inkota y'ubugi bubiri, igaheza rigakorera muri twebwe, igatagatifuza twebwe, igatabara twebwe, rikakiza twebwe, rikabohora twebwe. None rero turigeze mu gitabo ca 5 mu bitabo 5 bya mbere bya Musa, bitabo 5 bya Bibiliya. Muri biya zimwe zimwanditse ngo mu byagezwe, natwe mu gitabo c'amategeko yaravuze ngo gutegeka kwa kabiri turi mu kigabane ca 4. Ibyagezwe kigabane ca 4 ukuzigama amategeko y'Imana. Ariko inyigisho izamo iryo guhindurirwa izina kuva tubitanguye tugeze ku nyigisho y'144 ko twatanguye Bibiliya dukuza ko abo tutatanguranye murashobora guteza iteka imitima yanyu mukagenda kuri YouTube kuri channel ya Restaurant Komera Kristo ni muzima, ariko ni Komera Kristo ni muzima gusa nibyo byanditseho, ngaheza mukarabizo nyigisho zagenzi za hagati ya saa 12 na saa 3, ariko kuri YouTube sosa bihashikirako. None rero tugomba tuganire n'Imana. Imana mushobora byose, Imana rurema, Imana umurengezi, Imana umurenganuzi, idutabara, idufashe, itubohore, iturenganure, iduteturure kandi itugirire neza. Ariko imbere y'uko dusoma iryo jambo ry'Imana, reka dusenge. Dawa twese byagiye mu ijuru, wose umwami wacu Yesu Kristo. Urakani nazo cyane mukama, kuko uri Imana itugirira neza byose, uri Imana idutera iteka, uri Imana idutetura mu makuba y'ubwoko bwose, uri Imana atakintu na kimwe twikenana, kuko ufise byinshi, ufise byose kandi nubitwima, uguma biduha, ukaguma biduha, ukaguma biduha. None rero nyaguhora ku ngoma rutare rw'ubuzima bwacu, turi gusengera mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Turamagaye amaraso y'uwemerana ngo atwikire ubuzima bwacu, atwikire ubuzima bw'abagwaye bakire, atwikire ubuzima bw'ababoshi babohoke, atwikire ubuzima bw'abafise umunaniro ku mutima n'umunaniro mu mibereho ya buri munsi. Nukuri mukama ubagirira gahengo, uko benshi muri twebwe turi kugushinga inteko badukuye ku cyavu kadushira ku cyata, ko benshi bari kugushingira intare, ko bacanye igicaniro c'ibyiza n'ibyishimo, kandi nawe ukakirungika ku bubasha bwawe kikaba podium yo kumanukira ko ngukora ibitangaza. Turagusabye n'uyu mwanya iri jambo ryawe rihinduke inkota y'ubugi bubiri. Turagusabye nyaguhora ku ngomera ijambo ryawe rihinduke igisubizo mu bibazo byacu, kanatsinda mu ijwi ry'ubuhanuzi. Waravuga uciye mu musabyi wawe Isaia mwene Amosi, uravuga ngo ijambo ryanje rishobora kungaruka ko ridakoze icyo naritumye gukora, niko Isaia 55 mu kigabane ciwe yahanuye avuga. Turagusabye ijambo ryawe nirituve ko ritadukijije, turagusabye ijambo ryawe nirituve ko ritaduciriye inzira muri aka gasuzuguro turimo, turagusabye ijambo nirituve ko mukama niriguruke nirigende ritatabaye ubuzima bwacu. Turagusabye cyane nyaguhora ku ngoma, ijambo ryawe nirituve ko tudateturuwe mu makuba y'ubwoko bwose. Turagusabye ijambo ryawe nirituve ko ritugura ibitereko byacu ngo bwibungenge. Turagusabye ijambo ryawe nirituve kudahinguye kabuto ugashire mu kandi kabuto, ama bive mu umuntu mwiza, umugabo wo kwizerwa n'umugore wo gukundwa akazi. Turagusabye ngo Imana nyagora ku ngoma, wumva ururimi ndiko ndasengera, umva ururimi umukobwa wawe ariko arasengera, umva ururimi umuhungu wawe ariko arasengera, umva ururimi uyu mukenyezi, umva ururimi uyu musore, umva ururimi intungane
Imana iriko irasengera. Nuduhora imyaka tumaze tutagusenga, nuduhora imyaka twamaze tukuryaganya kimwe muri 10, nuduhora imyaka twamaze tukuryaganya amashikano, nuduhora imyaka twamaze tutazi gucana igicaniro cy'ubutabazi, nuduhora imyaka twamaze tutazi gucana igicaniro cy'intavu, nuduhora imyaka twamaze tutazi kugucanira umubavu mota neza, nuduhora inasago, nuduhora amajambo twaturiwe ko n'abadusumbye ubushobozi, nuduhora amajambo twaturiwe ko n'abigisha bacu, nuduhora ishavu twatawe ko n'abatuvura, nuduhore Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, amakara ndimivumo n'ibindi byose byikweze biva ku batubanjirije kuri isi. Turaciye bugufa amaraso ya Kristo twese rwose. Uyu munsi mu mitima yacu hari ijambo riri muri Zaburi rivuga ngo mu bitangaza ndo wa mbere, rivuga ngo mu bitangaza ndo wa mbere, rivuga ngo mu bitangaza ndo wa mbere. Natwe mu bitangaza turaba mbere kuko turi ku gicaniro cy'umukama. Umuriro twadometse twawurahuye ko mu ijuru, na handi twawurahuye n'utwice Mwami Nadabo na mwene wabo Eli, n'utwice Mwami Imana nyaguhora ku ngoma ngo twazanye umuriro w'umurahurano. Hoya turi gukorera mu itegeko ryawe, turi gukorera mu byanditswe byeranda, turi gukorera muri Bibiliya yawe nyeranda. Tukuramburiye kwa maboko Papa, tunezererwe naco dufise tutahawe nawe, nta kimwe twibitsemo. Kristo Yesu ari Getsemani yaravuze ngo ni mu mwugururira ze, ngo ni mu murekaze, ngo kukata ubutunzi bwiwe nibitsemo. Nta bugome, nta busambanyi, nta bubeshi, nta bwambuzi, nta bwangushi, nta bwiyorobetsi abo turi turaba. Dawudi yavuze ngo iryongo nakumunwa ndabizi kurizi, kuko yarazi ko rivuye mu kame ko umutima. Kamanya guhora ku ngoma umwana wari karasenga ari mu makuba, ari gusenga aja kwa muganga, ari gusenga aja gusoma, ari gusenga aja kudandaza, ari gusenga aja kwigisha, ari gusenga aja kuburana, ari gusenga yumva urusonga. Ndagusabye muri byose na hose hahabwa ubuninazwa izina ryawe, hahabwa igikundiro ubuzima bwacu, hahabwa umugisha no mu bwiza twebwe ubwoko bwawe, kuko ari nta kinanira Imana. Turagushimiye ku byiza byose ugiye kudukora no kubyo uzobandanya dukorera, kuko iyi minsi mike dusigaje kugira ngo twinjire mu mwaka wa 2026. Turabizi ko arabizohitana, turabizi ko ariyo nayizohitaniza, kandi turatuye ko ari twebwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mutima w'Imana, mwigisha w'ijambo ry'Imana, mutima w'Imana, muhoza w'imitima ibabaye, mutima w'Imana, mucu murikira ubuzima bwacu mwinshi mugahunga kazi, kugira ngo ibyacu bigendeke neza kazi, kugira ngo ubutunzi bwacu bushigikirwe n'Imana, kugira ngo nitwigere dukeranirwa no mu kantu na gatoyi. Kazi urakaza neza Mana mutima mweranda, kugira ngo izina rya Rudasumbwa rihabwe icyubahiro mu byo turimo byose, maze abahungu n'abakobwa bawe birati ntara ibirati ntaye ugiye kububakira uyu munsi. Ni mu izina rya Yesu Kristo natuye neza nkavuguruza inabi. Amina, 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 amina. Mani maugenge nugitonsi umumutima uzuyubutungane, inkomezi zawe zinumbere shobore koma nkuyoboka. Imana iduhe umugisha rwose. Amina. Aha, ikigabane cya kane cy'igitabo cy'amategeko cya gutegeka canke byagezwe, ukuzigama amategeko y'Imana. Ubundi iki kigabane tugezemo, Imana itangurana n'umunyisirayeli, yarajabukanye nawe n'ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye. Ariko murazi ko abanyisirayeli kora igitabo cy'uguhanguka, igitabo cya Levi, cya bene Levi, igitabo cy'uguharura. Murana ko abanyisirayeli hageze igihe baragomera Imana, baridodomba, baragira iki, ariko Imana niyabaterana niyabaheba. Bamwe yarabishe, abandi irabareka. Imana ibagutata igihugu, Imana ibabwira ibyo bazokora, Imana ibabwira icyo bazoyikorera, Imana itora ingabo muri bo, itwatora abatware muri bo. Ubu rero Imana irabona ko mu mitima yabo uko bukeye uko bwije bagoma biyumvira ibintu bitaja nibizi. Imana ibashiraho amategeko kugira ngo uzuba itegeko, basi Imana yari bakuye mu byinshi. Mwibaga mu gitabo cy'ubwaro bageze igihe bakagira ibicumuro, bagize ibicumuro baga ubudangarwa bw'Imana bukabava ko ushikako
Barake Sihori babatangira. Mugabe Imana kubwisezerano ryayo iravuga ngo no reka mbagirire ikigongwe. Abura ninde wa mugabo ninde umwe yaje kubava Baramu aragenda ngo agiye kubavuma yatumwe ko n'umwami w'Abemori w'Abemori okay Mowabu Abemori Hamoni Abamoni Abemori biranga Imana imugoba ururimi aho kuvuma arahezagira akana kamaro k'igicaniro. Iyo uri ku gicaniro nuvumika ngo byemere mugabo urashobora guhura niki nkange bavuga ngo yarusimvye ngo yarujabutse burya abari ku gicaniro haga bavuga ngo yarujabutse ngo yarusimbye abari ku gicaniro. Mwarabonye mu gitabo cy'itanguro mu kigabane cya 8 ingene umuhungu wa Nowa yakoze icyaha kimerita ko agirane afungwa kimerita ko yicwa kimerita ko avumwa ariko bikanka kururimi rwa Nowa ruvuma yacumuye rukavuma uzomukomoka kugira ngo abari hamwe azobabazwa n'uzomukomoka ko ntabari Nowa ababazwa n'umukomoka ko. Nuvuga iki kubara Nowa yarafise igicaniro cy'umuryango wose. Iyo ufise igicaniro cy'ubuzima bwawe boroga gatoki boguhishano mugabe igicaniro nicemera ko wicwa nibwo burozi burakwibika. Tugitangura muri umuvukano studio restaurant Komera Christian muzima hari aciye umwaka umwe bimenyetse Imana yanyeretse ko ihari kuko bundi dutangura kwigisha ijambo ry'Imana wumva umuhamagaro muri wewe mugiki kwemeza ko uwo muhamagaro ushigikiwe n'Imana kikwemeza ko uwo muhamagaro urinzwe n'Imana nibyamwa ugasanga nk'ubu mu misi Mikaye ugasanga wowe waruzi wose Imana utimana nawo mpuza n'abantu 50 gusa tukaza twigana ijambo ryawe turahagije mwasanga muri 5,000 bibabisigura ko Imana ibashigikiye kuko Imana niyo yakira ijambo yacishije mu kanwa kawe ikarishiramo ububasha abari hawe bakaryumvira bagaheza giga bagakugwa kwiminaniro n'ibisuzuguro byabo n'ibigeragezo byabo cyangwa bagakira indwara zabo gutyo nabo bagatumiranira. Ubwo nibwo bukwe ubw'umwami Imana. Nukuvuga rero Imana naho bayicumuyeko ntiyashimye kubatererana iravuga ati mwe ndabona ntimugonda inzozi ariko nzoza ndabafokafoka kubarika abanyisirayeli Imediyani bari bahacumuri gushikaho Finehasi yica umunyisirayeli n'umunyam Mediyani kazi bariko barasambana kandi Imana ikaryoherwa yabisha mugabo Barahamu aje kubavuma yatumiriwe n'umwami w'umunyeshari Imana ikangi kabafuka gushikaho Barahamu yavuze ngo muri bo nta gicumuro ngo muri bo nta kuraguza ngo muri bo nta gusambana kandi basambanye nuko bari bakiri ku gicaniro cyacanywe n'ukama kivuga ngo murabari yo butabazi. Ndababwiza ukuri kuba mu muryango gusengera ahantu kugendana n'abantu bafise Imana ni mutabikurako ajya muhora mubona ari ibintu mwibaza ngo nubwibone ngo ni ibintu byajuko hari ibintu abakozi b'Imana bagira gusa jewe simbyemera Imana ibyumve kandi bimera umugisha kancanye ibimbabarire ko je bimera umugisha ako nibaza ko bimera umugisha ugasanga protocol mu pasteur ugasanga afishe nimba araba n'ababokta n'abaki bodyguard murumva bodyguard cyo gisigo ubundi ni cyongereza murumva icyo gisigo anarazina kivuze ndazina nategere cyavuze sinari ndaciteze ko ari cyo nokuri bodyguard murumva icyo kivuga ubundi kwa nukwiha icyubahiro cy'Imana ariko nawe bacirubatse no ndi kubigisha mwe mutarabijamo kujya kuba mu bodyguard w'umuntu murumva icyo ari cyo ubundi jiga zina sinakwemera kuri nyita mu gice cyubahiro no kigo office Imana kandi naje iryo zina sinokwemera kuza ku bodyguard wanje mugabo kumva ko biri byo mu buzima bwanje no kwiyumva kubereke hari abamarayika baciriwe ibyo bintu hari abamarayika baremewe ibyo bintu muzosoma igitabo cy'aba Ibrahim kigabane cya mbere ntabwo ibyo bintu sibyo nabura umukorezi muri ku rugenditsi okay namba muri abigisha bijambo ry'Imana mwaje gukora muri gihundi muri kuri ataritsi okay ngabo bodyguard nibaza ko atamukozi w'Imana yiyubashe ati cyari cicubero cy'Imana ingene gipfuhira iyo byemera byemera muri mu mubiri gose gusumba mu mwuka kubereke bodyguard yanje ngubifiswe n'abamarayika
ibyo ni waringa ati kuko I know it, ndabizi neza yuko umutima wanje uri kwemezanya n'icyo Imana ishaka. Ndabizi sinayikuboka kwicara aha, sinayikuboka gufata birengo ngira kubuwe intaganga zanje manza kuzaza nkambura iyo kanzu y'intege nkambara umwambaro w'igitwe n'amaraso ya Kristo. Bodyguard that this time muri cyo gedasonta nukuvuga bodyguard na kibigikane kuri Rozine na kibigikane kuri Kaita cyangwa Frank cyangwa undi muntu ari yajya ayi. No, bodyguard ibareba marayika kubera iki bari gukora. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari karigisha ibitangazo byarakoreka abantu bataninze kwimena umugura hasi batanze gwara bifukonye. Umugore yaragwaye yaramaze imyaka 12 agwaye ingwara y'umugongo ava maraso n'umugabo yaramutataruka mufatanye uburaya abana bakamutataruka bemeye kwitwa imvuvyi taruko babihisemo yakejijwe niki. Niwa bodyguard ya Kristo yaragiye ujya mugore arafite ukwemera arasohoka gusagira nkuko bodyguard ya Kristo bikoze gitangaza. Ikoze gitangaza reka mbabwira kugira musobanukirwe neza. Nani muziko muri Matayo 8 haravuga umukuru w'intwaza ngaho yaravuze ngo ngwiki yaravuze ngo mukama nibikwiye ko uri guraza mu nzu yanje pfa kuvuga ijambo rimwe ndazi ko musuko wanje Chakira nanje ubwanje mvise abona umwe bakagenda. Iyo ni bodyguard. Imana rari maze kubona umwana w'umuntu muri ku gicaniro cy'ubutabazi. Nta kintu kimangayikisha nta kintu kimbabaza nkuko ubona uri kuri iki gicaniro. N'ubu tumaze igihe twigisha izinyigisho z'ugusenya ibicaniro by'aba diamond ariko nanuka ariko natanguye kwigishiriza ko no natanguye kwigisha ubwoko bw'ibicaniro mubanze mu byumve mu bwonko. Niyo mpamvu ndiko ndakengurukira cyane abakristo muri ko murambaza mu mukristo yambaje ikibazo cyo cy'ibicaniro nacenda cigisha ko mu gihe cy'izamo ryo kuguruzikira ciza kuzima bwacu naje ndagize amazamu makeyi kubera impamvu zitandukanye ariko mpamvu nimva zo gutumwa penda barayi. Nikuvuga naramwishu no musechegira commentaire aravuga ati rero igicaniro cinava gishingiye ku cacumi ibindi bicaniro nibyo tugira kugira ngo nyene tugire ubugwa neza tubise mu deni mugabiri ngombwa. Ngombwa kuko Imana ntiyaremye umuntu umwe ngo abe umuntu abwiriza kurondera ubundi marga yuko abwiye muzati ndakwica gusinda bica gusinda gusika zurumwe kana muzara byase kandi Imana yashigikira namwishe ntiyabishe bose hari abasigaye muri bo babari bo bazocabuka. Yo mpamvu inze yari mwavuga ngo akicumbi cicumi cyegasigarira kako gashitsi nico nzogwiza kandi nkakabwira imbabazi. Nikuvuga rero yeyo uri ku gicaniro ibi bicaniro turiko turiga no gusamba ijambo ry'Imana igicaniro kandi gihinduritse kuko ngo ibyo mwihweje ibyo mwumvise ngo nimuba mubyemera bikemezanye n'umutima w'Imana ngo bizobabyo. Imana rero ngo kuziga mu mategeko y'Imana yavuye ivuga ati reka mbashira amategeko ntihazosubire kugira ubuzira icacase. Reka mbashira amategeko uzobara ati data yarahemukiye Imana reka jewe ndeke guhemukira Imana nzomutabara nzomukiza nzomutetura. Utazobibona agakomeza agahemuka nzomwicecekera. Ubu rero Israel mviriza amategeko n'ingingo ndabigisha kugira ngo mubikurikize. Ikintu cyose muzokura muri iki gihe cy'amategeko twaratangwe mu gitabo cy'itanguriro turasubira guhunguka muri ukitanguriro ubundi tanguriro rihagaze he kuri Adamu na Eva rigaragaraye kuri Nowa intungane rigaragaraye kuri Ibrahimu umuhamagaro wiwe ibi kandi ibyo bigize Bibiliya. Guhunguka ni muwe z'Imana ku mwana w'umuntu ni ubudahangarwa bw'Imana ku isezerano ryayo kuko niyo yagurutse ngo yumva umuri wo munyisirayeli ari mu Misiri ngo nayo iri mu ijuru kuravugwa ngo iraridasinziriye iri kirarondera inama yo kugana iyo cyunguru uwo muntu iraza muri Isaka ihora na Musa ibana nabo yiyicarika nyine mu nkingi y'igicu ni nkingi y'umuriritsi izanana nabo
bagenda bayigora bagenda bayinaniza ubundi Imana irakunda umuntu agiriye ariko akavuga ati ibintu birakunda ibintu birashoboka mugabo mu Isirayeli yarababaje Imana mu kuba atigeze abona icyo Imana yakoze bagabo bagore nubona waramutse ufise imwe mu yabazima iruhande yuko warayakubiswe ngo umuntu utarawiteze ko ariko kubita iruhande yuko utaraye mu cyumba cyawe warayisohowe iruhande yuko wisanze ibintu byawe byahiye umugisha umukamatanga niwongera ko mubabara ukundi ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo nkorera ndagusabye mu izina rya Yesu Kristo senga kanyumva nubona ugize allo 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 haleluya murumva ko mbivuga nikijwi kimeze nabi hari uwundi mwana azi kugahinyanyura ariko ni wumvugira ngo respiration et l'expiration buriya arutuntu nageniga muri biology niho ndatwumva ubundi ngo inspiration c'est inspire ni kwinjiza l'expiration ni gusohora inspiration ngo winjiza ibyiza gute abantu hari amatwarete abantu batoze ahantu hari byabotse ahantu hari byatsi kandi winjiza ibizananye n'ikirere ngo inspiration no gusohora bibi ahantu hari ugaye ahantu nta muyaga waza ahantu nta mucafu waza mugano kari ibintu muvume ngo nibibushane kada ikivuye indani mu muntu nico kimwica ikivuye musozi ntacyo kimugira kuko Imana ifise iminyanyuro yayo kuko iki kire niyo yakiremye uwo gityoza agirane yicwa niki n'ububasha Imana n'ubutwara Imana yakishizemo niyo mpamvu namutoni nazi Imana imikaratusi iraza ngo avuza ngo witeye kushima kizo cyo gituma ngo ikintu cyose gikura mu ijoro niwo mwanya w'Imana murira buraje utu ni mutatumenya kugira ngo muzogira agaciro imbere y'Imana muzokomezanya n'ibinofunofu nk'abisi bose ahantu rero muri iri tegeko ubu twinjiye mu gihe cy'amahame y'ubuzima uhiriwe cy'amahame y'ubuzima buryoshye yaje mbega ninde ni muri umuntu wa Theodose mbega nawe werotse kabaza yambwiye ngo ngiriki ngo nsiga ibintu mu mutwe hajya urazishabikuyeko tuvuye mu butumwa yaje arambwira ngo ndibuka ngo igihe kimwe ngo wavutse wabyutse ufise ngo urukunda ngo kuyi imishatsi yera hari igihe umubabaro kuba ko mu buzima nigeze kuba mu buzima bwanje ndaryama ngira naryamye nk'amajoro 3 nabyuka kunyegeza amadeni guhangana n'ibintu nsanga hose imishatsi rera ndakangukwa nirabye mukiye ubundi je sinkunda kwiraba mukiye wapi je uko sokoza mbabitse uko nsindaga imishatsi mabizi je niraba gake niko nyende turira no kwikiye kiri muri dushe ubundi sino haguruka ngo ngiye kwiraba pe nzi gusuzuma amenyo yanje kuko nzi ko ndayoza nzi ko ibyo bintu sintuze zanje kandi kuvana kera sonye nukuvuga ukisanga imvizerane iki gitabo cy'amategeko niko katandukanya n'igisuzuguro ngo kigutandukanye no muvumo turacinjiyemo tugeze mu gice cya kane ku gice cya kane Imana yababwiye ati gihe mubereye kuri uwo musozi kirahagije ni muhindukire Petero akivuga mu bwuzure bushasha gihura n'ukuzura mutima mweranda niyo mpamvu kiri muri ibi bihe muri iyi misi 10 twomba gusaba Imana twuzuze mutima wa mweranda kugira ngo duce twinjira muri ya misi 40 izotangwa n'itariki 21 zo ku kwezi kwa 11 dusenga dusaba Kristo ngo asenatwe abe muri twebwe akorere muri twebwe nituvumwa bari bavumwa nidusuzugurika bari basuzugurika nitubabara bari babara komsa bya bintu 12 Mana ndasabye uzo wamaye kagati kamatara 12 zo ukoze ndabikwisabiye ndarabye fagitire ndazi ko mfite ubutunzi ndabikwisabiye nakunda ndasabye Imana kazabe karangaga amatara 12 kimezo cyuko twariguwe kuri byose ubwo zure bw'Imana burahari undi si kugendereza mukari bimenyetso bye ntava mu buzima bwacu ibyo mutayiki natako nukuvuga nkuko n'umugore amenya ko yaramukiwageze kabyara nkuko n'umukobwa amenya ko ageze ko aja mu bihe bwiwe nkuko n'umuhungu amenya ko ageze ko arongora icyo kitiwe nukuvuga rero iki gitabo cy'amategeko ejo niyo bambwira ngo nimbonge ngo ni ibintu nasize butwe ndagani n'amahoro aya niyo yirabuze umushatsi nukuvuga hari ibirunga Imana iri kirashira
ibi nawe rero tine nawe nitwirirwa nge washiriyemo ni cyari hanzige kingana gute bimeze gute washingira nayi nibirunga Imana izishiramwe Imana ishobora kugushira ibirungo mu buzima ukavuga uti navutse ndakayoya none ko mubiharira ahubwo ni mwemere ijwi ry'ubutungane rikorere muri mwebwe ndavuga ijwi ry'Imana ijwi ry'ubuhanuzi kubera none Namani agiye kwa Elisa ndiyasigaranye umubiri nk'uburu yari afise ibibembe ugani yakorera ibwami n'yari bw'inu wazanga basiwe ishaka siwe gihangange n'yari yafande niyajari sanga ngati genda wagire muri Yorodani ntabwo ari Yorodani nawe genda guyogire mu ndabuko bigenda cyo gituma ibintu mugoma mwirundamo gasanga umuntu amaze kugira imibatize 35 muri kwicira ubanza muri kwinaniza iminaniro yanyu nimutuzura mutima mwerana ngo mugira impinduka nyinshi Bibiri iravuga ngo nimuhinduke muhura n'imisi yanyu gwembuka ibikorwa by'abatumu 3:19 Imana ikavuga ngo igihu nico gijambo bugirugururira iki gitabo cy'amategeko hinduka igihubereye kuri uwo musozi kirahagije umusozi w'agahinda umusozi w'umunaniro umusozi w'ubugumba umusozi w'icyanyi umusozi w'igisuzuguro mugabo mushura kumbwira ngo none twese je duhinduka ibigatarare muri mwebwe birimo bingana gute tushobora kwizera impinduka utaracana igicaniro cy'umukama kandi ubundi bicaniro byose mukora simvuze ngo biri fake no mugabirugurirwa n'igicaniro cyitwa igicaniro cy'inava n'ubukuri kose wa pastori wa patiri wa musenyeri wa papa ubutunzi winjije nimwe mwari ubutunzi bw'isi w'aba president w'aba ministre wa premier ministre nimwe mwari ubutunzi bw'isi kandi namwari yamaranga mutima yanyu niyo mpamvu keshi na uhigwa birangira bakugize ko critique bikemera bundi hari budanga bw'Imana ikiba kuburyo ata critique kugaruka wigaze kuba se barunuga ntibikunda teka n'icubero byamye n'Imana yimika n'Imana yabaye gutwara mugabo daki gicaniro cy'inava mutaracubaka mutarabona hari umwanuzi w'umukama ngo mwashira igicaniro cyanyu cy'inava mbabwije ukuri byo mwo kubaka byose biba ari ubusa gusa bifise akamaro kuko birasharije igihugu bifise akamaro kuko birungurutsa abandi mugabo reka ndababwira ibanga ry'ukuramba no kuranirwa reka ndababwira ibanga ry'ukudakubitwa kudeta reka ndababwira ibanga genda ucane igicaniro cy'umukama kandi ucane igicaniro cy'inava none se wako mwavuze ngo ibintu ni byinshi nibyo kunda nawe wari ufise bingahe ni kimwe muri 10 nawe wari ufise bingahe ufise amato 10 tangi ufise imiduga 10 tangu binebyo ndabivuze mve kuri yishi ndabivuze ibindi byose ntuzobura urubanza rukura lega one day kandi simbivuze ngo nugushinyagura mbivuze kuko tutararonka umuhirwe yuzuye erega Salomo nagiye gutangara ngo umunsi yimikora abana ko ari Imana yamugiriye akajeti arabana ko umukuru w'intwazangabo zase isebwa mbere yari yashaje ntiyaracivuna arana ko umukuru w'intwazangabo zase Yowabu akaba nande akaba namubyara we kuko ari umwishwa wa Dawudi yamwimutse akabana kumwereza nk'ukabiyatari yamwimutse mugari akiriho gato ikitwa Sadoki hariho n'umuhungu w'umuhamagaro yitwa nde Benayi avuga ati jewe napfuye mu bari ko bitegereza kuba abaseserete tabariza nk'uka muganza kubinga igihe cyanje cyari ikinyeri abantu b'umuhamagaro mwita ngo ni kwimetse uniko ngo muwita mbabwije ukuri ni mukanyera mujane na Bibiliya itegeko ry'umukama riravuze ngo Salomo ngwaceragenda hereza umukama ahereje umukama nezegwa n'ibimasa yamuhaye nguko twese iyo twinjiye mu ngo iyo tuvuroza ama diplome iyo turiko turahiga umuhigo iyo turiko turabwira Imana ngo nungirira neza nkadandaza nkunguka nzo nungirira neza nkagurisha iki nzo nungirira neza nkaronka iki nzo hagera ngo ugatangura kubona ubukene ugatangura kubona amadego ugatangura kubona ugatangura imbyaro utarabwira ugatangura gutakaza imyanya y'ugusenga imyanya ugatangura gutakaza ubushobozi bwo guhigura wa muhigo uburingi ajya ku buzima bwawe Imana yakwicecekera igita kwanira ngabo mwishe birangira wicujije kandi ubibona reka mabwira kan Sara mu busaza bwiwa kubana nyaje guherereza umubava Imana yagiziki yareje Dagon aheza zatamuzi aheza za Uziris aheza za Mars kuberiki abagore yarongoye mwumva ngo ni igihumbi amajana 3 n'incoreke z'abagore biwe kuvuga barabikwerera bakaba bizanirira mugabo amajana 7 yarabakoye kandi barababana kandi nagira mbabwiza uko inabukanye yarafise mugara yarabuze igicaniro kimwe cy'Imana acane kubereka abagore baramunanije
niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu gitabo cy'ibyagezwe cyangwa igitabo cyo gutegeka amategeko 18:22 ngo umurozikazi nimukamureke ngo abeho nimumwice. Ndamurozikazi angana umukristo umugeni wa Kristo yabatijwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Imana ikaba yaravuze itegeko akaryankiriza. Iyo Imana ivuga ngo umurozikazi naratangaye nsanga iryo jambo cyo ndajya kwiganira ko namwe nabonye umukristo yakibajeje mu mwanya wo kwishura ibibazo. Narabanye ngo umurozikazi iryo jambo riri ahantu hatatu, mugabo umurozi iri ahantu rimwe. Kubera iki? Ubundi Salomo icyo yakoze kiragije ko cigisha abagabo. Yabuze umubavu umukama kandi yarigeze gukatagura ibimasa n'ibimasa, umukama karyoherwa akamusanga mu ndota akamubwira ati Salomo nsaba icyo ushaka ndakikoroza. Salomo aravuga ati Mwami Imana nyihera ubwenge n'ubwitonzi ishobore kuyobora ubwoko bwawe ku gihugu cyawe ndagije. Imana tungotse ku mutima ndagwana ibyo utasabye n'inzahabu n'ifeza. Ukiri Salomo nkiri Imana y'ijuru n'isi, mu gihe cyawe inzahabu n'ifeza bizomeze nk'ikariye n'uzobikubura nazobimara, muzorya muhage muzokorerwa na ntambara. Muga Salomo abizana mu ikigirwamana. Mbabwije ukuri gihe cyose imicaniro byose mucana mwarafashe abo muraja ku mashure murafashe imfubyi nimwagajyanye Imana kimwe muri 10 niho mwimye relation hagati y'ubwami bw'ijuru n'ubwami bw'isi. We wumva ko wahiriwe, we wumva ko wakijijwe, we wumva ko watabawe mu butegetsi bwawe. Genda nimutunzi bidashoboye gukontrola n'ubundi tunzi bizokwica. Genda ubwire abajya basharo wabawe tikimwe muri 10 mugitwaye mu ngoro mukame nibatagitwaye Imana izobatihagura. Kandi mu raporo kujya mu basaba izindi raporo ni mwebwe muzo muri ko muragura ubwami bw'Imana. Aho mwashitse aho mwicaye nakizo abakura ngiyi Imana iravuze. Ureko gicaniro Barahamu nabutwarage kandi Barahamu mufyinati mudakinata bambe yaravuganye n'Imana. Imana iramusanga yambwira ngo baje kugira nabo bantu ngo baje kunzanje kubavuma ati nugende nyirekera nigire maze nje kubakora ku bitambo nje kubahombye uko niko mupfuma bahenda. Jana kimwe muri 10 mu bw'Imana yaguhaye nugatinya ngo bamenye umushahara wanje. Bwira Imana uti kugwanje rwande kimwe muri 10 ndagitwaye. Niho muzogirane niho muzokora iby'ubwenge n'iby'ubutungane ubundi bwoko bw'amafumbiri bwoko bw'inzahabu bwose bwanyuzwe namwe mu ryajyanye Imana kimwe muri 10. Kubera iki ntabwo Imana yaturemye ngo twese dukore mu ngoro yayo. Mugari abo yategereje kandi wabaye umuryango umwe inzimwe mu 12 ni inzimwe yonyine mu 12 harurara mu bantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Mumva babwirizwa kuba bangaye bakora mu nzo y'Imana. Oyareka ndabibaritse mucyane cyo gicanira mu gicane mudahugunga. Imana yacu ni Imana y'amasezerano. Yaravuze ati kugira ngo ntuzogira ugwitwazo ndagushire yitegeko. Umva ndababwira kantu kamwe ndagushire yitegeko iryo tegeko nugyumvira ukamurikira ukamereke ukagumana nanje. Misheni wabivuze mu kigabane cya 6 yaravuze umurongo w'indwi n'uw'umunani ngo bese mwana w'umuntu uvuga ngo mwana w'umuntu mbese mwana w'umuntu niki yakindu witeka gusaba. Imana igusaba iki? Gusaba kugira ngo urame kandi uranirwe ya myaka yawe ikurinde mwinzatsa ikurinde mwinzige ikurinde mwimibabaro ikurinde mwagahinda ikurinde hari ibintu mwihaye ngo none nzobaye imyaka 100 wawe uyipunguza ngana mbunde akazigago uyipunguza nandeko ngandeko yavuye mu kanwa k'Imana. Ni wawe uriho rero tugukurikira wana myaka 100 nzamara ngo singene kuzogora abantu ekuzona baguri ku myaka 60 bakwambike pamperse. Alo kubera wavuguru Imana yavutse. Ukari bikomeye Mwami Imana urutare ni Yesu urutare urutare ni Kristo urutare Barundi tumutambire urutare ni Kristo urutare urutare ni Yesu urutare. Nimuze twigisha inyigisho zishingiye kuri biriya mu gitabo cy'amategeko turabingene Imana itaduteturika dutera iteka ikaduhindura amateka ibintu bigatanga abimyingoma bakayima kandi bigakomera. Abagese tugakuraho urupfu tugakuraho ingwara tugapfukura agashinyaguro. Erega muri Israel muzobyiwe zapfu umuntu yagomeye Imana kandi umugome none ko nayo bari mu isinzi ginungane gubwiwe yo umugome. Ngo rero Israel umviriza amategeko n'ingingo ndabigisha kugira ngo mubikurikize niho muzobaho kandi mukazokwinjira mu gihugu
ku munsi ku munsi. Hari igihugu cy'amahoro n'ubutungane byarase. Ibihumya byose ibikata byose niba by'igiti kudatiraje iye halo iye ngongwiki rekanda wagira kanu kamwe nutatakaza Imana tuzotakaza ubutegetsi, nutatakaza Imana tuzotakaza ubuhiga, nutatakaza Imana uzotakaza ubutunzi, nutatakaza Imana nutotakaza urubyaro. Kuko we na myaka 90 ufise nabo ifise ngo hano nishuze Imana kuko ufise igicaniro cy'inama utange visi abari zaka. Igihugu cyiza kiraturorereye mwijoro kizicagwamwo n'abatowe nayo. Yo ndirimbo ni ndirimbo ya Papa Clever na Dorcas umugore wiwe abanyarwanda. Mugabo arani na Zaburi mugana ari Zaburi mwebwe uko mwitwara Jessica ndayitwara naje mu 2023 naitwaye na munyuma nabwira Imana imbabarira gose senzi ko ari Zaburi. Iyo ndirimbo si yakuririmbira umuntu yapfuye, iyo ndirimbo ni yakuririmbira umuntu ari karahinduka munagomba gucanira igicaniro cy'umukama arongwana sibyo kubariki umuntu yapfuye icyo barakoze baragikoze iyaje abayagiye ndimusubira kuza mwivanga mu bitaba baraba umuntu yapfuye avuye mu mubiri yamaze gusubiza iyo kanzu yitwa mubiri. Aganira n'Uwiteka kandi iryo tegeko Imana yari ikizibanga ni hagati na hagati twarayishije, hagati yo kuva mu buzima no kwinjira mu bundi buzima, hagati yo kuva mu bukene no gutunga, hagati yo kuva mu bugumba no kubyara. Vuga ngo twarahahishijwe. Hagati yo kuva mu bukobwa no kuja mu bugore, hagati yo kuva mu cyo gituma ushaka kuvuga uti ndahiriwe bwaca kabeti yo. Nagiye mbone Jose nzara twago dutera makuru ahubwo yari intoze oya ndabecha ntira makuru yari ekute nagize sanga ubumugu uwo muntu afise ari mu bitaro bwakomotse ku mugabo wiwe inyuma y'imishindwi bagize ubukene ngo byarashitse umugore akumva atinya ko umugabo mwabira. Umugabo aramubwira ati yamara kutaramenya icyo waje gukora indwi yose kabigiye guhenda kureka ngo ubeho mugire ugati ndakwica. Umugore akibaza ngo no gutwenga mukama aramusuka kwa amazi nyene ashushe aratora amazi ngo baraza amazi mwitere munsi ashushe araza aravuga ati ngira ndakogesha imishatsi nitavunguka kuko nta mugore atagira imishatsi ndaheza mbandanye nkita umugore nini wiruka kurega ngaho ugomba kwibaza ngo nibyo gukinata tinari nziti n'uburyo umugabo n'umugore bakina. Basi hari ibintu muroma ko bitagaye cyamenye naco ndupfana mugabe impamvu nuwenze nuko nzi ko ibyo bikorekore biba ndamubaza ni none nk'ubu wosanga atararongora ubundi ni wosanga atararongora ubundi mugore ko umva atafunzwe atawamufashe akabwira ati yamara mbabarira dusubire tubane wobyemera wayicareka kukimbaza ngo sinzi ko byokunda oredara mukeneye. Ndavuga ni burya rero mwaracunguwe mugabo muracaniye namwe kwicungura. Jesse niko ndaguhenda Jesse ndi mutumwa w'ikinyoma mwaracunguwe mugabo muracarindiriye kwicungura. Uwo yarakweretse ko utari gufa ry'amagufa ye kukagatoki nawe kabakagwaye kanseri karaboze kava mu nyura vuti mana kankirize ntuvuga ngo mana kaje bapfuma bagaca gukana mahitaho igufa ry'amagufa yawe ntabwo yari yarakutakaje ngo avuge ngo arakurondeye singwajije ingene mwahuye oye mugabo mwaba Kristo ni mutaza ngo muyegurire Imana ibindi byose muyeguriye nayo umugore wawe ashaka kugukorera amanyanga avuga ati ni wopfa nzoba kandi nzobarera nzoronka n'undi rusempatitse.
ngo ntihakagire icyo muzokongera ku majambo ndabategetse kandi ntihagire n'icyo muzokuramwo kugira ngo mugumye Imana yanyu ndabategetse. Gatatu, amaso yanyu yarabonye ibyo Mukama yagize ibahari Pehari. Abantu bose bakurikiye ikigirwamana cyitwa Bahari Pehori, Umukama Imana yawe yarabatikije ibakura muri mwebwe, ariko mwebwe mwagumye ku Mukama Imana yanyu muracyari bazima mwese uyu munsi. Wewe waduhaye kuroranirwa, tongera ingoga zo gukora ninazwa manu ninaze ubu n'imyaka yose. Mwabyumvise? Uri kumwe n'Imana arabaho, aratunga, aratunganirwa, arahirwa, arakomera. Umva vuga ngo arakomera. Hari igihugu Imana yakugeneye utazicara muto utazinjira mutazongazamwa n'ibirego. Mva mbabwire kano kama nagira mabwira ko hari n'irindi banga Imana yakoresheje turaje turibane mu gitabo cyo kwezi n'icyo kizokurikira ngo akiri yo sanduku muyiremeka ibitugi kandi hura atayiremetse ibituga akashyira ku vuga ngo yarahwerera ku mbuga ya Onani. Arana muzapfira mutagene kwapfira ariho mwari kurongera ubuzima ba Kristo. Nima uri muri Yezu neza gumamo. Imana yenda ko muri kumwe nayo iraguhenda kwiri kumwe nawe. Zaburi ya 18 navuga ngo iki koko nagasomye no bancumuye cyo kimwe na Samuel wa 23 hani mu mikadi ya Salomo. Zaburi 18 inje na 12 Zaburi 4 Zaburi 32 Zaburi 8 ko nebye ko habona. Ngo ngakingingo z'Umukama zose zama imbere yanje. We ni Dawudi. Reka mbere ku murongo wa 21 matse ngo Umukama yamere yakurikije ubutungane bwanje no gutunganya Imana zo guhimera, akurikije ubutungane bw'ibiganza byanje yarampembye. Iminwe idanga izohora hejuru nkako nazigamye inzira z'Umukama zicaye. Isaya kangahe 35:8. Haraheri umuntu afise mu mutima w'inzira zigana muri rurembo rwa Yerusalemu gisagara cy'amahoro ari Kristo, ari jambo rya Kristo. Haraheri umuntu afise mu mutima wiwe inzira zigana Isiyoni. Nkako nazigamye inzira z'Umukama kandi sinikuye ku Mana yanje nk'umubisha. Nkakingingo ziwe zose Umukama aranzizi kandi zama imbere yanje. Ingingo z'Umukama nizo nkingi niyo protection. Ma vie à Dieu, je donnerai ma vie à Dieu. Si je lui donne ma vie, il la transformera. Il sera près de moi. Il ne me laissera jamais seul. Je donnerai ma vie à Dieu. Imana nizigera ikore kurumva. Abundi n'abavuga ati bose niyerekwa kandi bidasanzwe cyane n'izaburi. Mon cœur a survivre la sincérité et je ne veux vivre que la vérité. Que la vérité et je rêve
t'attends, Seigneur. Je reverrai la montagne, le de ta maison. Isaiah 19. Bugera ni n'ubuhanuzi bw'igihugu cy'u Burundi. Vuga ngo yaga murakahora murumviriza. Gens de toutes races, amis étrangers, venez, prenez place. Il faut partager. Nakingi ziwe zose zama imbere yanje, kandi sindirimuka ku mategeko yiwe, kandi ndi ntungane imbere yiwe, kandi ndirinda gukora inabi. Umva rero ibyama, umva ibyama. Umugama yamembye akurikije ubutungane bwanje imbere. Iruhande yo gukubitwa si ngombwa gukubita, iruhande yo kubabazwa si ngombwa ngo babaze, iruhande yo kwibwa si ngombwa ngo wibe, iruhande yo kuragurizwa si ngombwa ngo uraguritse, iruhande. Umva rero hari ibibazo bimwe uri ukigere twabikemura mwaka bwa ati we nitwiganye nzogenda nanje ngende, nzoshira ukuguru kuri nanjye ndakwashiriza mbari pano nambari yindi, nzotayijoro nayigende. Bwa ibyo rakoze abanyanga yanje, undi sinaje gupinga n'umugabo je wapi, kandi je gupinga n'umuntu atari ntungane. Ibyo narabyamanye oya, ubugoge bwanje n'ubwanje. Abakobwa baserofo ate mu gitabo cyo guharura nibo bavuze ngo data ngo yishwe ngo n'ubugoge bwiyo, nabwo yishwe n'ukutubaha Imana. Umugama akurikije ubutonganuke bw'ibiganza byanje mu maso. Umugama yamembye akurikije ubutungane bwanje, akurikije ubutonganuke bw'ibiganza byanje mu maso yiwe. Uko bikorera mu maso y'Imana pana mu maso yanite. Niyo mpamvu icyo mukora cyose apana mu maso ya patiri, niyo mpamvu icyo mukora byose apana mu maso ya musenyeri cyangwa ya pasitori. Mufise ubuntu umwereka ubuntu. Brazil ijambo ry'Imana risomye neza telefone garuka, ndasoma muri Bibiliya Protestant. Wanna to check ndahera n'imigisha wa Kristo kwiye Mana ngirire neza ukorikije ubutonganuke bwanje. Ngenda rirabike jambo ngene rivuga ufise ubuntu umwereka ubuntu. Izaburi ya kangahe asimba ibagene usozere. Ufise ubuntu umwereka ubuntu. Izaburi Zaburi tane kweti mirikagai. Okay, Zaburi 18 murongo wa 26. Zaburi 18 kumunyembabazi kamere kuri 25 murongo wa 25 ngo kumunyembabazi uzokwiyerekana uri umunyembabazi. Urumva ho iyi Bibiliya ishira muri mu gikozwe n'umukristo n'icimana igiye gukora. Twebwe ngo ni umukama yamembye akurikije ubutungane bwanje, akurikije ubutonganuke bw'ibiganza byanje mu maso yiwe. Mugabo ngango kandi mwumve ko ariho bisobanutse neza, aho nariko nsoma muri Ecclesia Katolika. Mugabo ngango kumunyembabazi uzokwiyerekana uri umunyembabazi. Bisigura ko nutagira ubuntu, nutagira imbabazi, nawe maniza kugira imbabazi. Ina Matayo 6 Yesu kizavuga ngo utugirire ikigongo ngo natwe tukigirira abandi. Sibyo gatoyi kutunganye uzokwiyerekana urutunganye. Nukuvuga nugaragara nk'utunganye kuri mugenzi wawe n'Imana izogutunganiriza. Kutanduye uzokwiyerekana urutanduye. Aha kiravuga ngo kutanduye
niyo 26 basibira hushanya ukuntu kunabarigwa uzokwiyerekana udadika urumva umuntu atumva Imana izogaragara nk'idaditse izodadika umutima wa Imana idadika umutima wa Farao aha rero aha uwo murongo wa 26 utandukanye cyane no muri Ecclesia Katolika uko wanditse mu zindi bibiri kandi wo wumvikana no mu Cyongereza ne wumvikana gose ni kuvuga ngo kutanduye uzokwerekana urutanduye ni kuvuga ko ntungane ko umuntu umweranda Imana izerekana ubweranda mugakuna barigwa uzokwiyerekana urudadika ni wabinumva Imana izodadika ubuzima bwawe patira kugira ngo imbabazi zakubaye kuzibure uburi cyangwa cimbabazi kandi afite itego ryo kukurekurira ibyaha nafite itego ryo kugira ati wowe warapfuye ni nka kujya ku muganga nagiye mbona umuganga ahesha facture urumva umuntu wakagwara ukwezi kose kagwara indwi zibiri batamwitaho ku munota wa nyuma babonye ko insuffisance renale yamaze kuza sibyo bakabona ko badafise n'ibikoresho byo kugira ngo bamugiririke ni kuvuga bakazana oxygene bakazana ibiki nibiki mwisaha nyuma y'umugwayi wawe kari facture isumba igihe wamaze muri byo bitaro hakaza abasumba bahora baza gukora bwikomeye baburyaga nabwo narabonye ndabona no kwa muganga irebra rige baba barakwitayeho kabari kukanyuma ari kugira bari mesha abantu ni Imana reka ndababwira kano kamwe hari igikureka ukabwirwa ntiwumve tanga icacumi ntiwumve kumva umenga baraguhenze ukumva umutima shetani kazayo gaturapfuye amafaranga naca swa ko kumarira kumba n'inyuma yo kutayatanga naca cyo kukumariza naye zitukuma tuzumva rero iyo umaze kumera muko nabonye ariho n'abandi Imana yamaze kudadika idashobora komera ko bakora ikoko by'urukundo kubera igikuba cy'urukundo cibagize Imana ibyabya Ikoka cy'urukundo gicinzira y'ugutabaho ikoka cy'urukundo kiravuga gusumba ibindi byose wakoze Nico Kristo yadukirishije cyaravuze gusumba ibyo abari barapfuye barakoze burya hamwe Yuda yoba yiyahuye imbere ya saa 9 Yuda arashobora kuba yarababariwe kuko nawe bihuriye n'ibyo Kristo yavuze mushaka kuvuga ngo Kristo yavuze ngo nawe nataka dusibye wari wo gutakara yarakiri bwa kwisi yarakiri mu mubiri ikindi naco Kristo ngo aravuze ngo mvira wande wa shetani none azotse yagize yatanguye kwireka Petero kandi ari Yohana yatanguye kumubona ngo mwigisha Petero akabari wita mu mazi ngo akambara impuzu agaca yita mu mazi no kuvuga kwisubirako ubundi ugiye koga niho mbari impuzu urambura kuvuga kwisubirako kuko impuzu n'imico n'ingese wari samuragwa naho pe Yohana ari watangutse ama Ecclesia hajya bivuga ngo uri Petero no kuri iryo buye muzobanze mubwiwe samura ko ari Petero watanguje amadini watanguje ama Ecclesia ni Yohana muzabwiwe mudapancharika niho muzomenya gutandukanya aho mushiri cya 10 cyangwa naho mushikira amashikano yanyu niho mumara kumenya ubuzima bwa Paulo ubwa Petero n'ubwa Yohana aba bana ba ukabusobanikirwa munsi y'umuko uzobuhejeje nta namu uzokora ikintu pancharitse kandi arabakristo mukora ibintu byanyu ningwitse bipfe byanyu byabo byose mukabikora mufatwa n'umwuka witwa mufisi umucamanza yitwa bwibona tinene
iri mutabigendera ko mu mategeko ntaco muzohakura nukuvuga uravuga uti mukamu kuzobivuga niko nzovyumva kuzobinyigisha niko nzobitegera ariko Paulo aravuga ngo mugende mukurikize murabe ko bihuye n'ibyanditswe muri Bibiliya Yobu 5 umurongo wa 21 ngo akarimi kabi uzokikingira ibindi byose intambara ingwara inzara ibikoko byo mwijambo biki byose Imana izogutabara ariko akarimi kabi uzokikingira kubera iki hari ikintu ushobora kuba waratowe ukisanga na gikundi rufise kandi uri ntungane y'Imana uzovuga uti Imana kinige iki gicaniro ngicani yiki niyo mpamvu kajya gashishiro gategereza gukomoka ku bitekerezo byawe wana bisiguriye kare namubwiye mu Kristo muri Kenya nabwe numviriza reka kuvuga ngo iki niki reka kwidadira kenyera ubyature kukukuroga wewe nasinziriye ugoma we nasinziriye wana warigiye wirabuka vuga uti nanje ndi umugome nanje nacumaze nanje ndi mubi nanje ngize kukunavutsa riga jambo riraza kukunaniza sibyo ko ariza kukunaniza rero cyatumye Kristo byoroha ko atsinda amargre imibabaro yahuye nayo nukata jambo ribabaje yigeze yiyaturako yatuye amajambo akomeye gusa niyigeze yemanga ngo ndumuhungu wa Yosefu na Bikira Maria no yamanye ubutware bw'ijuru kugana ubutware bw'ijuru mugatwe bwe biradushikira na mama mvyene kameze na senge niko yabaye niki niyo mpamvu kaya gashishiro karavuga ngo jewe runaka ukibona mu kindi kirere kidashingiye mu cya muco nyoko yakuraze cyangwa muco umubabaro uwaguteje sibyo ngo akarimi kabuzo kikingira akaranda kimirije nikazogutera ubwo mukiza mukigoyi Imana izokura umurongo wa 21 Yobu 5 birajanye no ngaha iyi rero ninyigisha iri ni itegeko rigenga babatuwe bamwe bari kwirembo umugabo Dani bujyana bacamanza ni Dani n'ubwero gwa 6 no kuncereke ya mbere n'umukristo wa mbere avuze ati jewe Mana nimba ndagufise nacisi nzongira ukavuga uti magurukanye nawe sinzokuryaryanya uzompumugisha koko ugahaguruka ufise imyaka 50 ukabaga kumuka bagasore utigize ba mama sugar utigize bandi hari ya abadadi sugar nabo ngo basigaye bari hireka mukagira aba bodyguard hariho n'ibindi arisandika Imana mwe murayizi jengira dasi yiri anishobora kugukangamira ugati naso Samuel yavuze ngo nukuri ngo yicecekeye Dawudi ati kutavuga Elisa wewe ngo nukuri ngo yabimishije reka muwami wa kabiri gatanu akabwira umunyacuri mukazi rero Imana yacu nije kudutandukanya n'ibisuzuguro mugabe dushiriye itegeko ry'inava mwebwe mwagumye ku mukama Imana yanyu muracari bazima mwese uyu munsi amina ehera nabigishije amategeko n'ingingo nk'uko mukama Imana yabinegetse niko Musa yavuze amina kandi muzavuga ku izina ry'Uwiteka kugira ngo muze mubikurikize muri mu gihugu mugiye kwinjiramo mukibegukire naho ntazokijamwo haleluya umukozi w'Imana navuga ngo mujane nawe avuga ngo mujane n'Imana ko twa dushobora kuvuga igihe cyacu kikabagereye nganye amagara akabaje kudutora ariko turakeneye bari sabavuga ngo papa wabera Israel amagari n'abafarashi wabera Israel inzinzi yo mutabana tipi kamusigara kagasigara camo kabiri Yorodani ndakunda ukuntu Imana transfer ububasha abazobyumva kongwe nanje Imana bamugishe kwije gatatu bengabire ikwije gatatu ariko numwete izoba ikwije gatatu uko nugira umwete wo kurondera Imana izokwiyereka numwete mwabagabo n'abagore mudafitinata yegome umwete ntuhagije ariko Imana ni udushingira ko umwete no kwiyeza ibya nicyo kindi Imana niyo condition y'ukuzura y'uguhinduka ububiko bw'umuka numwete kwihanirya kutagondama kudahengama iyo condition yo gukoreshwa n'Imana ngo heraba nabigishije amategeko n'ingingo nk'uko umukama Imana yanje yabinegetse haleluya kugira ngo muze mubikurikize muri mu gihugu mugiye kwinjiramo ngo kibegukire amina murabizigama mubikurikize haleluya aha niho hari ubwitonzi bwanyu n'ubwenge bwanyu mu maso y'abantu bazokumva ayo mategeko yose bakavuga bati icyo gihugu gihambaye kigizwe n'abantu b'abanyabwitonzi kandi bazi ubwenge wa mukobwa wa mugabo wa mugwayi wewe uri kugisegure wewe urugo rwanze wewe urubyaro rwanze
wewe utunzi bwaze, wewe atamahoro, wewe atakana, wewe atatunu, wewe atabwiza ngo nabwiza bamubona ko ngo ntanakana ni mozi imazi gutanga amafreshi. Imitaya ni mwimi bya 10 Imana mwishora mu bishatsi, mwimi bya 10 Imana mwishora mu nzara, mwimi bya 10 Imana mwishora mu mahotari, mwimi bya 10 Imana mwishora mu mabazerishi, mwimi bya 10 Imana mubona nti mubunyutswe no kwambara impuzu abandi bambara ziri ku butaka bwayantereka nje kwambara izo hakurya y'amazi. Sindonga n'icyo mvuga ko nagahinda gusa. Nako nikiye gihugu gihambaye gifise Imana nzicama hafi nkuko Mukama Imana yacu atwama hafi yacu igihe cyose tumwambaje. Ni anahandi kwino twiyoborere munsirikana ijuru utungera inkomezi. Nimushaka guhindura igwitsi n'inyigisho yakiru yigire gwa uguti ndabyumvise koko. Yes, Uwiteka guhaza ibyiza bihabwa bumvise ijambo ry'Imana bakarigira ubuzima. Cyane nikiye gihugu gihambaye gifise amategeko n'ingingo bitunganye nk'iri tegeko nshize imbere yanyu uyu munsi. Njya kumva no kumvira amajambo y'Umukama gaheza kaduhindurira ubuzima. Ariko urinde n'umutima wawe woye kwibagira ibintu amaso yawe yabonye kugira ngo nibive mu mutima wawe imisi yose y'ubuzima bwawe uzubimenyeshe abahungu bawe n'abuzukuru bawe. Imana yihishurira abantu ihorere 145 na hejuru. Ninegwa ngagwa mu byaha byinshi nzotabaza Imana yanje nzikubita imbere yayo ntayizambabarira insubize mu nzira kandi zagakiza kubwo namenye kw'inkunda nzoca niyongeraho niyo buhungiro ariko boni bizoza byose ntakizodutanya kuko Imana yadukunze cyane bitagira urugero yageza itanga Kristo Yesu ngo dukize kubwo namenye kw'inkunda nzoca niyongeraho niyo buhungiro. Abashakashaka Imana twese dumeze y'inzira kuko iriyereka abayikunda bose n'umutima ukunda kandi imara agahinda kubayigomeraho kubwo namenye kw'inkunda ko wabimenye zurahungirayo kuko niyo buhungiro. Ico bivuga nayo turiko turabiririmba umenga twame dekoye. Nimbuhoraho aramahoro yawe asinacisha ntungaje simbuzi kose bavuga ngo niba uhoraho ariko mu Kirundi kugira ubyumve nimba uhoraho aramahoro yawe nimba uhoraho ari ibyishimo byawe komeza inzira watanguye reka gucika intege wahisemo neza Umukama muri kumwe. Dawa watu Yesu byagiye mu ijuru ongera uninaswe mu buzima bwacu. Cyubahiro nicyawe ni wowe waremye umuntu umwishushanijeko umuremera n'ibizomutunga ushaka gahimbara kakarondera mu itegeko ryawe wabanye natwe kuri iki gicaniro cyo guhindurirwa izina. Turumvise ijambo ry'inkoramutima ntabwo twari dukwiye kubandanya tubana n'ibirungurira kuko ijambo ryawe rirahembura. Turumvise ijambo ryawe ry'inkoramutima ntabwo twari dukwiye kubandanya tubundabunda kubera amadeni kubera ijambo ryawe rirarema ibintu bishaje.
iki gicaniro cyo guhindurirwa izina nyaguhora ku ngoma kigeze ku bagabo bava mu bushurashuzi bw'isi, kigeze ku bagabo bava mu guhunahuna inyuma y'urugo, kigeze ku bagabo bagaragara nk'intwari ku rugamba rw'ingo wabaragice. Iki gicaniro kidasanzwe, uyu mubavu mubotaneza ibi byacu y'amashikano, utu twigora akakanya ko kumviriza iri sengesho. Nubyagira ubihumanurisha ubuzima bwacu. Turi ku mpande zine z'isi, twahuje umutima twese kandi turi hamwe turegeranye. Duha umugisha, duha ubwenge, duha ubwitonzi, duha amahoro, dutsindishirize, tuburanire, duha urubyaro, duha urukundo, duha igikundiro, duhe Mukama ibibereye abasabyi bawe, duhe Mukama ibibereye abana bawe. Iki gicaniro kigere mu ijuru kandi ntigitangirwa n'ikintu na kimwe. Protokole yo mu ijuru itwenge mu guhereza uyu mubavu wacu. Urakoze, duhezagire, dutekerere, ranurana n'imitsi ubugome bwose bwahuri mu mitima yacu, tukwishikanye katacu twisigarije uyu munsi wa kane rigenekerezo ya 13 kwezi kwa 11 2025. Mukama uriduhezagiriremo, uriduheremo ububasha bwawe, uriduheremo imbabazi zawe. Turinde kubabara, turinde ibyonyi by'ubwoko bwose, twuzuze mutima wa mweranda, icyo ushaka bari cyo dushaka, icyo wanka bari cyo twanka, kandi turakiriye imigisha yose, turakiriye no guhindurirwa izina, maze ubwoko bwawe tunezerwe. Amina. Umunsi mwiza Imana batandukanye n'urupfu bahuze no kuramba no kuranirwa batandukanye n'imikoshi bahuze n'imigisha Imana batandukanye n'icangiri bahuze n'igikundiro. Haleluya.